Turabasuhuje inshuti bakunzi mudukurikiye ku Mwete TV, muri kumwe nanjye Nikiza Kimusoni wisokoje na Muhoza Jean Paul. Itangazo ryihutirwa riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Turabibutsa kandi gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibyo tubagejejeho byose mujye mubibonera ku gihe, ari nayo mpamvu tubashishikariza guhora ku murongo kugira ngo ntakagire ibibacika. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo kuwa 30 Nyakanga mu mwaka wa 2021. Kuwa gatanu tariki ya 30 Nyakanga 2021, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateraniye kuwa 14 Nyakanga 2021. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Amakuru arambuye reka tuyagezweho na Jean Paul. Ikaze mu makuru yacu rero tugiye kubagezaho zimwe mu ngamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera tariki ya mbere kugeza tariki ya 15 Kanama 2021. Gahunda ya guma mu rugo lockdown ivanyweho mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu na Rwamagana na Rutsiro. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomezwa bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Amateraniro rusange yose arabujijwe. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere tw'igihugu zirasubukuwe, uretse izo kujya no kuva mu mirenge iri muri gahunda ya guma mu rugo. Ibiro by'inzego za leta n'iz'abikorera public and private offices byemerewe kongera gufungura, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15 by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50 by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo. Inama zikorwa imbonankubone physical meetings zirabujijwe. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga mutwanganya gatoya. Inama zikorwa imbonankubone physical meetings zirasubukuwe. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabira inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa abambaye agapfukamunwa. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Restaurant zemerewe kongera gukora, ariko zizajya zitanga gusa serivisi ku batahana ibyo bakeneye, icyo bita take away. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zirafunze. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresha ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakanubahiriza amabwiriza y'inzego y'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo byaba ubw'imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga domestic and international tourism bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo tour operators na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa bya siporo by'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bateraniye biremewe. Piscine cyangwa se swimming pool na spas bizakomeza gufunga. Icyakora abantu bemerewe kuzikoresha aho bacumbitse
bemerewe kubikoresha aho bacumbitse muri hoteli ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro gyms and recreation centers bizakomeza gufunga. Ishingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta no mu nsengero riremewe ariko rikitabirwa n'abantu batarenze 10 icyarimwe kandi bakagaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'icyo gikorwa. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 20. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe birabujijwe. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama ya Minisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Centrafrica yerekana guteza imbere no kurengera ishoramari. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Mpuzamahanga y'Iterambere nk'intumwa y'ikigega cyo gutera inkunga gahunda y'isi yo guteza imbere ubuhinzi no kwihaza mu biribwa, yerekeranye n'impano y'inyongera igenewe umushinga wo kwagura ubuhinzi burambye no kwihaza mu biribwa. Kandi inama ya Minisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari rigamije ibikorwa remezo, yerekanye n'inguzanyo igenewe umushinga wo gufasha urwego rw'abikorera kubona imari yo kwiyubaka no guhangana n'ingaruka za COVID-19. Inama ya Minisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya Perezida ritanga imbabazi, amateka ya Perezida yerekeye polisi y'igihugu, amateka ya Perezida yerekeye urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, amateka ya Minisitiri yerekeye polisi y'igihugu, amateka ya Minisitiri yerekeye urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, iteka rya Minisitiri ryemeza ifungwa ry'agateganyo rw'uwakatiwe. Inama ya Minisitiri yemeje abahagararira ibihugu by'amahanga mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi uhagarariye inyungu z'igihugu cy'amahanga mu Rwanda consul n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Misfir bin Faisal Mubaraka Al Ajab As Shahwan, ambasaderi wa leta muri Qatar mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Rania Mohamud El Bana, ambasaderi wa Repubulika Nyarabu ya Misiri mu Rwanda, ifite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Kausu Ture, ambasaderi wa Repubulika ya Guinea mu Rwanda, afite icyicaro Addis Ababa muri Ethiopia. Katarina Lerigodonova, ambasaderi wa Repubulika ya Slovakia mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Andriy Pravedinika, ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda, afite icyicaro Nairobi muri Kenya. Kevi Gorugan, ambasaderi wa Repubulika ya Ireland mu Rwanda, afite icyicaro Kampala muri Uganda. Mohamed Reza, uhagarariye inyungu honorary consul za Repubulika ya Namibia mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Dr. Brian Clever Shilombo, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Kwabena Asante Niyamowa, uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mibereho myiza y'abaturage ku isi, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Kerere Meitrod, uhagarariye komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Dr. Stephen Omoro, uhagarariye umuryango mpuzamahanga wa World Vision mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda. Sera Ameso Atika, uhagarariye ubwanditsi bw'urwego rwasigasiye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali mu Rwanda.
inama y'abaminisitiri yashyize mu mwanya abayobozi bakurikira: mu mujyi wa Kigali, abagize inama njyanama Marie Grace Nishimwe umujyanama, Gerardine Umutesi umujyanama, Dr Merare Mpabwanamaguru umujyanama, Christian Kajeneri Mugenzi umujyanama, Chief Inspector Engineer Hiberi Bagambiki. Mu bindi, Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko tariki ya 6 Kanama. Turabashimiye cyane Jean Paul ku bw'imyanzuro y'inama y'Abaminisitiri yafashwe muri iyi nama yabaye kuri uyu wa 5 tariki ya 30 Nyakanga, kandi tunashimira abari badukurikiye kugira ngo izi ngamba zose zafashwe. Mwumvise ko insengero zafunzwe, ntabari ngewe ntabari wewe uzafatwa muri iyo myanzuro ari wewe warenze kuri gahunda. Kugira ngo buri wese ari ngewe ari nawe tubyubahirize kugira ngo tubashe kurandura COVID-19 mu Rwanda ndetse no ku isi hose, kugira ngo tube mu buzima buzira umuze. Reka Jean Paul, niba hari ikindi warenzaho ubwira abadukurikiye ukibabwire. Wenda mwabyumviye mu byemezo by'inama y'Abaminisitiri uko bagiye bagarukaho, birumvikana ko hari abantu benshi bari gukirensa iki cyorezo kirahari cyane, kimeze nabi rwose. Rero buri muntu abigira ibye, ntabari nge ntabari wowe kuba wakanduza mugenzi wawe cyangwa se wanuzwe na mugenzi wawe, ahubwo buri muntu abigira ibye, akazi ingamba abijisho rya mugenzi we. By'umwihariko insengero mwumvishe ko zifunze, ubwo rero kugira ngo zongere zifungurwe nuko hazaba habayemo ubwitabire cyangwa se n'uruhare rwa buri muntu. Hano bari kwiha ibintu byo kujya gusengera mu mashyamba, urubyiruko cyane bagakensiza ingamba ngo nta myaka 100 ntagikwe. Reka tugire ibyacu, iki cyorezo ni icyacu, nitutabasha gufata ingamba zo kugira tugihashye kizaduhitana cyangwa se kinahitane imiryango yacu. Ubwo rero dukomeze kugira ibyacu. Nasoza mbifuriza kugira ubuzima bwiza buzira covid, mubana natwe tuzajya tubagezaho byose. Wirinde kujya ahubwo ufungure internet yawe ukurikirane Umwete TV ku gihe, isaha n'isaha turahari tubagezaho ibigezweho ku isi yose, turahababereye. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane kandi ntimugahweme gukurikira ibiganiro tubanyuzaho hano ku Umwete TV. Tunabashishikariza ndetse gukanda subscribe, like, share na comment. Ni ibintu tugomba guhora tugarukaho kugira ngo mutazajya mucikwa n'inama z'ingenzi tuba tubagezaho. Ciao ciao.